Hi Mayam, kawan-kawan taurige nungai biribo. Welcome back to my channel Mayam. Ngasigi video sa di normal video natin ko Mayam. Haibati na na ko basat pa to. Mayam ngasigi video sidi top video mani haibadi normal video natte ko Mayam aina hadi Mayam gi sukhar kana gadra aina khallaga aina si video se thijala khomjalaga purak sabani ko Mayam so title de uraga khangbiramani akoina expired oiba products natraga khoida chana daba products lai le chaluraga chanaram daba products so Hundokpa su pamugum taw adum products Mayam do jum thong khuding di lai bane ko ama ani kha aduga dum use tongni na thambaga su expire oi thokiba su jawina ko Mayam adum products Mayam do akoi di hadi usually de khoi hundokhi na ko Mayam hadi white chile ke do no hundokhi bo do Mayam adu gi do tobiba leppiro Mayam ses wai do ai see da adu Mayam do kamai use tawgadage haibdo Mayam aina haidi Mayam da khanganingdana sigi video se namjarakpane ko Mayam ado aina haire haidana Mayam loina hadi kana gani haibasu natte ko Mayam at least try to tawbiraga yengbiyo aduga aina haiba Mayam se Mayam khud ki part amada kano use tawraga yengbiyo bako hadi isada use tawdaba matang jarako oragadi khud ki part amada use tawraga yengbiyo aduga ojare hai kanduga akhogi whole body de use tawbiyo bako Mayam natraga di use tawraga chana daba sensitive skin oramagadi adusu aina haiga taw bade oire ana adu admaina musu pamne ko Mayam aduduna fazana careful oiraga jengbiyo adu hairaga video se horasi ko Mayam asigi kai heno aina haidu si po ai pera bani bo ai oi kaw be haiba kai haidu no aina ai kawai to duru si bo ai si ne bling ko Mayam in chatli se camera on tawra Mayam si phazabre yong aina lei khra thamjalle aduga gi di kaiba calendar macha ma thamme adu di sigi lamps ma thamme phazadro Mayam mandro isu khra youtuber ka do ado phare do sa si sai se to reselo One eternity later. Okay, sida iraga ina pore ba ko Mayam haidi ai jamna tu sida I thoga khoto pore ni se kaw bidana ba ina ko ado phajana hairage ba ko Mayam ai haji ado ai yona lei ba product sing se sini ba se sida dei se sidana hair mask dei sini oi da ba da ba acting khara tawra Ayo de ma. pai rage si kana tawra ni tarani asi sina sunscreen asi sina hair mask adoidi asi sina ai ubude asi sina night cream ni bako Mayam aduga sina shampoo lere adoidi sina toner ni bako ai aina use tauba ngamhodaba natraga ngamdabadi nate tawni tawraga matam logibna hanbado Mayam adu Mayam products Mayam duni ba ina sika pujarai se asi adu do asigi Mayam gi uses to haira ge bako Mayam ai sidi expire oiba ngatani Mayam ahamba product se conditioner de horase bako haji se hair mask ni bako conditioner hair mask sa bane Mayam asigi uses se mathang na na haira ge bako Mayam first point ta ko Mayam akhoi gi silk gumba satin gumba phi Mayam ma leina ko Mayam adu do haidi akhoi gi normal detergent phi suba se mogi quality se haidi soap pane bako Mayam aduduna akoina conditioner gumba sina hair mask gumba sina akoina ising da khara tingjallaga ko moi se phi subu dumaina subiu Mayam mogi quality se maintain tawna phajana thambi bane ba aduga shine amasu purak bane ba conditioner gumba mask gumba se moi da di softening quality ama yaw bani ne ko Mayam phi sing se phajana magi quality maintain tawraga phajana soft oina phajana thambi bane ba ko Mayam aduga woolen clothes suni ko Mayam ina haise woolen clothes da khoi easy gumba leibado hadi leida bai gi mahutta asuguma leiradi asui sina subiu ba ko Mayam detergent khra hapaga adaidi asi se su khra jamna mix tawraga ne ko ado phajana subiu Mayam clothes su phajana soft oina thambi bane ba ko Mayam adu ma leire adaidi second point na Mayam akhoi gi leather gumba leather gi pochei gumba se
khongup leire boots lei ko khoi myam tongi boots gumba adaidi belt gumba ko nongju tha matam da myam moi se moisture jaman bana moi gi quality se sok bane ba ko myam haibadi ko phai ka ba gumba jam to bane ba ko myam leather gi pochei sing se nongju tha kai matam da ko adu duna asigi mask sina conditioner sina ne ko myam haidi cotton pad am da lobi raga moi se phajana sengdok piu ba ko myam haidi hanjana adum sa da putho ga phogo khopado haidi thabak sin ba mi di ngam sungam de ko myam adu duna sengdok aba matung da myam asigi kokphai ka ba khopa su ma tawda bane ba adaidi ma na sengdok lo matung na shine amaga loina na phajana maintain tawraga ma su thambi bane ba si conditioner sina ko myam aduga third point sina mu myam blanket gumba ko blanket se akoina inthamda natradi sizina de ko myam upuda kuina thamuraba matung da puthorapa da manam bane ko myam adugi manam do haina da ba jam haina da bane do suba su suraga thamgi bane na kom suba du blanket suba sidi pak sak su de na ko myam dugi matam do ko ne ko myam asigi conditioner boiro mask boiro akoi gi sing da ne ko myam patient biraga koi spray da mana kapu ba koi blanket se da ko myam manam sunung sire adai di magi haziki blanket ti woolen clothes na magi kare do moisture do phajana maintain tawna phajana thambi bane ba ko myam aduga conditioner की last point ama haijaram ge ko ma'am akoina makeup brush use to base hadi use to sala ga ma se cancel pogum to bane ba akoina di jamna high fi products to lei bodong am da bane ne ko ma'am adu duna ma se sengdok pi ra matung da ko hadi ma se akoigi ising da ne akoina sam se shampoo tor ba matung da conditioner tai ba gumna ne ko ma'am ising da conditioner se khra hapchal laga ma se khra 5 to 10 minutes tingthalaga thambiu ba ko myam magi ma se kyam phajana soft oina mon na lei bage haibudo myam su yengbiyo adu hairaga sigi dilotion derage aduga myam next product sina mu sunscreen sine ba ko myam sunscreen se mi pura mak sijina bane ko myam do sijina hajik ti mi pura mak se aware ora bani na sunscreen sijina ba se mi anam bana sijina bane adu da haidi sunscreen se sima phai na lei roga di koi white casting oi ba adaidi nungsa salaga humang thokpada haidi kai haini hai थोलकपदो अदुम से जाम नुवाइतबा मी पुनमक्तदि फंगनरमने बको मैम दो हुंदोक पसु पामुगुम तौ अदुम मैम अजावबने बको आदि नो फादोक तैनि जानि दुम दि थमबदो तैगेदि चंगरगा ngasai नुसा थोगा खनो तौदुनि इंसांगना तैदबने बको मैम आई सादा मैम तौरे बसी पोतसे अदुदो मतमदो खंगमगदि आइसु मतमदो दि खंगदबने आइसु हेक मैम से यूज तौदे बको मैम दो ngasi dei khangabani na drobani bako myam aiso ado cotton pedam da sunscreen se low biro bako myam aduga oxidized jewelry leitna ko myam adugumba hadi earring necklace myam do jangar ko khorakpa torokpa matang ama leirakpani bako myam do idi ising da su ising thenguraga su jam kagan bane bako aduduna adu bado tawdabida sunscreen sina ne ko myam haidi phajana teithok piu bako magi haziki jangkaram doi tawba natraga motlamba myam do phajana sengdok pi bane bako sunscreen sina adai second point sina mu akhoi gi chakhum da akoina use tawba chaku gumba adai di scissor gumba ko akoina chakhum da sijina basidi adin khandap nap lawba pot chei su myam jawri na ko myam adu do sengdo ba matung da bo sengdo pa di akoina dishwasher na akoina phenga bhau ne ko myam chatta ba yaw bane ko nap law myam lei ba jaw bane ba adu du su ne ko myam cotton pad am da lobi raga phajana ma se sengdo ba haziki napi ba gam du maina tawri ba myam da loina hadi ko ki bane ba ko akoi sticker sa da ka napada hana ka chatta do sunscreen na take thopi ga jeng myam chat pani ba ko myam next ki sina myam sunscreen se tha taru ko expire oi bedagi horaga tha taru ki manung se expire oi khrenga sidagi oi na khalo ba ko myam aduga tha taru ki manung se myam akoina tha taru khen gragadi tai bi rano tha taru ki manung sigadi ne ko myam akoina body da lotion amaga toroga apply to bi ba yai ko mapan thokpa matam da ado hanjana jana haijari tha taru khen daragadi apply to bi rano myam ko adu ma leire third sina mu night cream oi do ne ba ko sigi night cream se plum dagi low bane myam ado aina pamu na use to badagi jam pamu ri mang to I have duni mayam aduna I say loi hodre ba ko se use to ba adu mayam su to bra na haibira mo ngonda ado I say
as kaidogeda ina teisange si khanbado kibado taibado duna taidre mayam hundokpadi pamurabni tangai lerega hundokpadi di pamure mayam aduduna aina haji sizinari se haidi sigi kuningumba adedi khoningumba adedi khutki tang mayam se khuna thangthum dai di mai mi ta thoga tummidana ko mayam aduduna asiga teisan biraga tumbiu ba ko mayam ado nungalaga phajana soft oina phajana leirambane ba khoning se khaiba khaiba loi phabni mayam aduga next uses sinamune ko mayam asidi ai try di tawdri do aina video ngasi gi video se same gani haina research khara haidi video topa ka kai jeng bo matam da moina hai bane ko mayam asida moina tawrisina perfume akoina use tawa perfume do khara haidi section bi ragane ko mayam kaino toiba isada tairiba ko mayam adudi manam sunung sire ade imung da leibadani ko mayam mapan thokpada te night cream ni mapan thokpada te bi gano perfume se haidi ako isada su chai poni ko mayam ado night cream se hundokpadi pamure aise sumaina ngasi dagidi use tawdoni ba ko mayam khut khong adu taibai su tairiba aduga nong phadok taining mo matam da su ai perfume chai silaga thamjan dro bani ko mayam aise use tawdoni sumaina mayam next ki sinamu asi oidoni ba ko asi se shampoo ni ado shampoo se akoina use to matam da expire oibadi paksak oigande ko mayam shampoo si dum regular oina use to bani na ko mayam ado akoina lady layuraga akoi sam kelakpa jarokpa khogi samda haidi chana da ba oibado duna pamu gum taw same hundokpa su dumaina mayam lairamgani mayam mi pura makta sigi poche ja oidaba nate oirini ba ko mayam ado upai leidabana hundoki baja adedi hundok shampoo si paksak te hundokanda bani mi sinde gari sengdokpa da su jam haidi kana bane ba ko mayam adedi white te ko pada su khitang ka hapaga sum kana bane mayam tai haidi jam hapana te ko na tradi nang laudana dumo asidi mi pon na khangna rabani ko mayam shampoo gi di uses mayam ama lei gre ko mayam ado aina haining is ani khatang ne ba ko ahamba dana akhoi ding asi manicure pedicure kai do tawjate ko mayam aduduna mapanda chattana khotana paisa pi thokpa khotopa adu so khoi tawde aduna jamna haidi anam mina tawgande na ko mayam normal mi sing na di ko aduduna asigi shampoo sina ko dengam de sing asa ba hejan biro aduga shampoo se khra happy ro adedi soda hapo adedi lemon se hapo ba ko mayam aduga ising khut sa se ising je tingjan biraga thammo mayam kyam phajana akoigi hadi dead cells leba mayam se kyam phajana ko onge haido mayam su sijinaraga khangani ba ko mayam asi aidi anytime use tawrabani mayam sigi pot se haidi akoidi dugumba do pesa do leze tabine sa sadabado ko aduga second uses sina mu mayam akoigi hazikti mayam se extension gumba wig gumba mayam ma use tawdrane mayam do adugumba natraga so ahan singna samangdong use tawbodo mayam adu samangdong do hadi adugumba khangde mi tawna di ko do adugumba kaino hadi kamai haidino aseng isagi kokta pan basam do kokta pan basam dinata bani na mayam ko na tang leba shampoo mayam do hadi hoi atopa expire gumba season da bale of course adugi to tawduni ba ko mayam asigumba leraga di sumaina season da ba pot ama leraga di ko mayam aduga season bio adudi haidi hundokoi seru aduga season bani na phaina ko mayam aduna samgumba wig gumba samangdong gumba da aduga season biro aduga third kisina mayam akoina makeup brush se ko mayam shampoo da phajana sengdokpiu ba shampoo na sengdokpa se di mayam haidi akoigi sabon na ka daidi detergent na ka sengdokpa se changda bani mayam shampoo na sengdokpa se phajana sengdokpa ne ba ko akoigi makeup ki brush se ko mayam ado mai su use to biro ado asi hairaga shampoo gi uses di ai siga lotion jare ko mayam aduga last na sigi toner se oidoni bako asigi toner se aina last thami se aina jam pamjaba toner ne bako mayam haibadi ai haidi jam pamjana pamu na sijina ba toner ne bako mayam ado pamu bagi hazikti use to phangre ado mayam asigi aina hazik use aina si se hazik kadare thame aba chakhum na thame bako mayam aina si se akogi chakhum gi self to chak thongba khopa loiraga ising na tei thoktu saruk ne ising haidi ising tan na tei thoktu saruk asigi se khara add tawraga haidi phi chakhum gi phi dina tei thuye bako chakhum gi self se phajana haidi manam sunung si ba haidi light man toner di manam jamna nei tabani mayam adu sumagi fragrance amadi jawi na ko adu duna phajana haidi jamna lura boire na khan ba ko mayam adu masu use tawre aduga second sina mo akogi mirror se winchen se akoina singna
तौरगा तैथोपसे हाइदि मागी खरा कनो तौबनेबे हाइदि फजना ओइबदि ओइबनि दिसु मागी हाइदि हंजन हंजना तैथोक्तदि यादबनेबे को मैम इसिंगने तैथोपसे टोनर सिना अमता तैथोगा जेंबिउ मैम अमुक्ता सट हाइदि अमुक्ता फजना ओइबनेबे को मैम अदुदना असि सिगिसु यूज तौबिरा अदु जाम इम्पोर्टेंट ओइबा अमना टोनर से अल्कोहल कंटेन तौबनिना को मैम अखोइना खुद कक्किबगुम्बा लैबा अदि खोंग खुद कक्पा मतमदको हाइदि चाक थोंबददि मैम आई खुद से अनमनदि काबने एगी खुद से अदुदो अया कॉटन पैड अमदा लौरगा फजना खुद सिदा हापियोबको कॉटन पैड अमा लौरगा खुद सिदा फजना हापियो मैम ई से within a second is a khakpanebako मैम टोनर से याम फबने मैम अदुनो हुंदोकपिगनो टोनर से याम यूजफुल ओइबनेबको अदुदुना सी टोनर की यूजर्स लोइजरे मैम सिदको अतोप मैम सुमी खंगनब यारमगनी कमाइना करी करी अतोप प्रोडक्ट्स की सु मैम यूजर्स हम मैम लेको दो वीडियो से सांगमलनी आई हाइदि अतोप गिदी पुरक्ट्रेबको मैम अदो मैम ना खंगब लेरगसु को कमेंट तौबिरमो मखादा कमाइना करम मोंगदा यूज तौबा याबगे हाइबदको मैम वीडियो से नुंगाइबिरगदी इन्फॉर्मेटिव ओइरगदी लाइक शेयर सब्सक्राइब तौबिरमो प्लीज तौबिबा काउबिगनो अदुगा वीडियो से हाइदि कैमरा अमा पाइरगा हेक्ता ngangakke haina ngangpa nate ko मैम हाइदि सिगा खितंग मनिंगदा रिसर्च खरा चंगी अदुगा इसला खसलगा से मैम सुमाइना तौरगा अरे यार सुमाइना तौरगा इसला खसलगा हाइदि फजना पुरक्सरी नेबको ऐसे हाइदि सिगा एफर्ट खरा चंगेबको मैम अदुदुना मैम ना खितंग लाइक शेयर सब्सक्राइब तौबिरगदी अमुक हेन एनकरेजमेंट दो ओइनी हाइजनिंगिबा ऐगिसे अदुदुना मैम प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तौबियो अदुगा लाइक से तौबिद्रगसुने को मैम शेयर से खरा जाम तौबिरोबको मैम प्लीज अदो हाइजनिंगे अदुगा मथंगदसु वीडियो नुंगाइबा पुजरके दो असिगी वीडियो से नंबर लोरगा ए हमको ब्लॉग अमु नमदोइनेबको आई हयेंग अयु हयेंग नुंधिन की ट्रेन नेबको मैम अदुगिसु पैकिंग तौदोइने अदुगी व्लॉग सु नमदोइने मंजुगा एगा कदाइदम चत्तोइनेबको कोइबा अदो नोंनिनी की तनिदा अदुदो अदुगिसु व्लॉग नमदोइने मैम अदो नेक्स्ट वीडियो गाइदुना लेबिरामो अदु हायरगा ngасigi वीडियो से लोइसनजरगे अदो मैम फजफजना लेबिरामो बाय बाय सी यू